Na ovaj čas upoznat ćemo se sa geometrijskom figurom kvadrat. Ko od vas želi da izađe na magnetnoj tabli da mi pokaže koje su geometrijske figure kvadrat? Izvoli, Amra. Koliko strana ima kvadrat? Ima po strana 4. Ajde da vidimo koje su te strane, možeš da nam pokažeš? 1, 2, 3, 4. 4 strane. Aj na crveni kvadrat pokaži nam tačke koje su gde se spajaju. Na vrh kocke. Tako, 1. 1, 2, 3, 4. Znači to su 4 tačke kvadrata, tako? Hvala. Ispred vas se nalaze geometrijske figure koje su nacrtane na listovima. Možeš li, Zlato, da mi kažeš koje geometrijske figure se nalaze na listovima? Da. Ajde, pokaži mi i rukom. Kvadrat, Tako. trijagonik, krug i pravougonik. Za koju geometrijsku figuru mi danas učimo? Za kvadrat. Za kvadrat. Ajde, uzmi list u ruke, uporedi ga i kaži mi koliko strana ima kvadrat. Kvadrat ima 4 strane. Šta misliš otprilike? Da li su njegove dužine iste? Da. Njegovih strana. Da, njegove dužine su iste. Koje su protivne strane kvadrata? Protivne strane kvadrata su ova gore i dole. I druge? I ova i ova. Koliko strana ima trijagonik? Trijagonik ima 3 strane. Uz pomoć bojice, Zlato, ako možeš da mi napraviš kvadrat? Probajte i svi ostali. Tako. Da. A izmeri flomastere. Da li flomastere imaju jednaku dužinu strane? Po visini. Vidi, Zlato, sporedi 2 flomastera. Jesu one iste dužine? Da. Znači, strane kvadrata imaju iste Dužine. Tako. A šta radiš ti, Džigale? Od sveće? Da. Ajde da vidimo 4. strana. Spoji 2 sveće da vidimo da li imaju iste dužine. Tako, znači njegove strane su iste dužine. Tako, šta ste vi drugi uradili? Amra, i ti radiš sa svećom? Da. Kakve su strane? Jednake dužine? Da. Ne, ti meriš kvadrat, tako, koliko je dužina strane? 6. 6 cm. A suprotna? Suprotna strana koliko je? 6. Tako, ajde da vidimo njena suprotna paralelna strana, da li je isto? 6. Šta možemo od ovoga da zaključimo? Kakve su strane kvadrata? Jednakve. Jednakve po šta? Po dužini? Po dužini, da. Tako. Džigal, uzmi geometrijske figure i lenjire da izmeriš ove ovde, kolika je njihova dužina strana. Da li su zaista njihove strane sa iste dužine? Koliko je ta dužina? 5. Ajde meri suprotnu stranicu da vidimo koliko ima ona dužina. Koliko je? 5. A druga, treća strana meri sad? Isto 5. Ajde uzmi onu malu kockicu. A Delisa, šta meriš ti? Merim dužinu strane kvadrata. Kolika je ta dužina? 1,5. Šta je 1,5? 1,5 centimetar. Ajde da vidimo protivnu stranu. Isto, 1,5. Isto, treću, Isto. četvrtu. Isto. Šta možemo od toga da zaključimo? Da kvadrat Da kvadrat ima jednaku po dužinu jednaku tu dužinu strane. Vaši drugovi će sad uz pomoć lenjira da izmere geometrijsku figuru kvadrat. Ajde da vidimo koliko strana je dužine tog kvadrata. Gde si stavio lenjir? Od kojeg broja meriš? Od 0. Od 0. I koliko centimetara ima? 8. 8 centimetara je jedna strana. Da proverimo druga strana da li je toliko dužina.
8 cm i druga je dužina. Tako, Dušo. Ajde sad mali kvadrat uzmite iz magnetne table. Da vidimo koja je dužina te male geometrijske figure kvadrat. 6. 6 cm, tako? Da. Druga stranica koliko je centimetara duga? 6. 6 centimetara. 6 cm. Tako, hvala vam. Znači, od 0 do 5 su 5 centimetara. Tako smo merili odsečke, tako? Da. Anela, koliko to si osekao na koliko santimetara? Na 5 cm. Tako, koliko imamo, ajde izbrojimo koliko. 16. Ajde, složite slagaljku sada. Od kojih geometrijskih figura je slagaljka? Od kvadrat. Tako. Od čega je Adelica vaša slagaljka? Od pingvina. Pingvin je, ali od kojih geometrijskih figura? Od kvadrata. Koliko je dug jedan kvadrat centimetara? 5. Šta 5, Dušo? 5 cm. Šta možemo da zaključimo iz crteža? Kakve su strane kvadrata? Strane kvadrata su sa iste dužine.